أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وارحمهما واعف عنهما اللهم إن أبي وأمي في ذمتك وحبل جوارك فقهما من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهما وارحمهما إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن أبي وأمي في ذمتك وحبل جوارك فقهما من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهما وارحمهما إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إن أبي وأمي في ذمتك وحبل جوارك فقهما من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهما وارحمهما إنك أنت الغفور الرحيم. Ya Allah, sekarang bapak dan ibuku berada di sisimu dan dalam tanggunganmu, maka lindungilah keduanya dari fitnah kubur dan azab neraka. Engkau maha menyempurnakan, itu pasti, maka ampunilah ibu bapakku dan kasihanilah keduanya. Sesungguhnya Engkau maha pengampun dan amat mengasihani. Allahumma anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun min azabihima farhamhuma. Allahumma anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun min azabihima farhamhuma. Allahumma anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun wa nahnul fuqara fa anta ghaniyun min azabihima farhamhuma. Ya Allah, Engkau maha kaya sedangkan kami sangatlah fakir, maka Engkaulah yang maha kaya dan kamilah yang sangat miskin. Engkau maha kaya dari mengazab bapak dan ibuku, maka kasihanilah keduanya. Allahumma rja' nafsahuma ilaik radiyatan mardiyah wa adkhilhima fi jannatika ma'a ibadika salihin. Allahumma rja' nafsahuma ilaik radiyatan mardiyah wa adkhilhima fi jannatika ma'a ibadika salihin. Allahumma rja' nafsahuma ilaik radiyatan mardiyah wa adkhilhima fi jannatika ma'a ibadika salihin. Ya Allah, kembalikan jiwa ibu dan bapakku kepadamu dalam keadaan ridha dan diridhai, dan masukkanlah keduanya ke dalam surgamu bersama hamba-hamba pilihanmu yang solih. Allahumma warzuqhuma lazzatan nadri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma innahuma abdak ibna abdaik binta ammataik yahtajani ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabihima farhamhuma. Allahumma warzuqhuma lazzatan nadri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma innahuma abdak ibna abdaik binta ammataik yahtajani ila rahmatik wa anta ghaniyun an azabihima farhamhuma. Allahumma warzuqhuma lazzatan nadri ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Allahumma innahuma
abdak, ibna abdaik, binta ammataik, yahtajani ila rahmatik, wa anta ghaniyun an azabihima farhamhuma. Ya Allah, berikan kepada ibu dan bapakku kenikmatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Ya Allah, sesungguhnya ibu dan bapakku adalah dua hambamu, anak dari dua hambamu, maka mereka sangat membutuhkan rahmatmu, sedangkan engkau maha kaya dari mengazab mereka, maka kasihanilah keduanya. Allahumma at'imhuma minal jannah wasqihima minal jannah wa arihima makanahuma minal jannah wa qul lahuma udkhula min ayyi babin tasha'an. Allahumma anqilhuma min daiqil luhud wa min marati'id daud ila jannatika jannatil khulud. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard. Taghammathuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma at'imhuma minal jannah wasqihima minal jannah wa arihima makanahuma minal jannah wa qul lahuma udkhula min ayyi babin tasha'an. Allahumma anqilhuma min daiqil luhud wa min marati'id daud ila jannatika jannatil khulud. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard. Taghammathuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma at'imhuma minal jannah wasqihima minal jannah wa arihima makanahuma minal jannah wa qul lahuma udkhula min ayyi babin tasha'an. Allahumma anqilhuma min daiqil luhud wa min marati'id daud ila jannatika jannatil khulud. La ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati wal ard. Taghammathuma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kepada ibu dan bapakku makanan dari surga. Berikan kepada ibu dan bapakku minuman dari surga. Perlihatkan kepada keduanya tempat keduanya di surga dan katakan kepada keduanya, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu mana yang kalian sukai. Ya Allah, pindahkan ibu dan bapakku dari sempitnya liang lahat yang penuh dengan ulat ke dalam surgamu yang kekal. Tiada Tuhan selain Engkau, wahai yang maha santun, wahai yang maha memberi anugerah dan pencipta langit dan bumi. Limpahkanlah karuniamu untuk ibu dan bapakku, wahai yang maha mengasihani. Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna warham ummata Muhammadin rahmatan kaffah tughnina an rahmatim min siwak. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna warham ummata Muhammadin rahmatan kaffah tughnina an rahmatim min siwak. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna
warham ummata Muhammadin rahmatan kaffah tughnina an rahmatim min siwak. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna warham ummata Muhammadin rahmatan kaffah tughnina an rahmatim min siwak. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina kabirina wa saghirina. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ya Allah, wahai yang maha rahman dan rahim di dunia ini dan di akhirat nanti, berilah rahmat kepada kami dan kepada semua umat Muhammad sebagai rahmat yang lengkap, sehingga kami tidak memerlukan pemberian dari selain Engkau. Ya Allah, ampunilah saudara kami yang masih hidup dan saudara kami yang sudah meninggal, saudara kami yang dekat dan saudara kami yang jauh, saudara kami yang besar dan saudara kami yang kecil. Ya Allah, siapa saja yang Engkau panjangkan hidup di antara kami, hidupkan dia dalam Islam, dan siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkan ia dalam iman. Allahumma arham abi wa ummi rahmatan wasi'ah wa taghammathuma birahmatik. Allahumma arhamhuma fawqal ar wa tahtal ar wa yawmal ardi alaik. Allahumma anzil nuran min nurika alaihima. Allahumma nawwir lahuma qabrahuma wa wasi' madkhalahuma wa anis wahsyatahuma. Allahumma arham gharbatahuma warham syaibatahuma. Allahumma ij'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar. Allahumma arham abi wa ummi rahmatan wasi'ah wa taghammathuma birahmatik. Allahumma arhamhuma fawqal ar wa tahtal ar wa yawmal ardi alaik. Allahumma anzil nuran min nurika alaihima. Allahumma nawwir lahuma qabrahuma wa wasi' madkhalahuma wa anis wahsyatahuma. Allahumma arham gharbatahuma warham syaibatahuma. Allahumma ij'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar. Allahumma arham abi wa ummi rahmatan wasi'ah wa taghammathuma birahmatik. Allahumma arhamhuma fawqal ar wa tahtal ar wa yawmal ardi alaik. Allahumma anzil nuran min nurika alaihima. Allahumma nawwir lahuma qabrahuma wa wasi' madkhalahuma wa anis wahsyatahuma. Allahumma arham gharbatahuma warham syaibatahuma. Allahumma ij'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin nar. Ya Allah, sayangilah bapak dan ibuku, limpahkan kepada mereka rahmat yang luas. Ya Allah, rahmatilah ibu dan bapakku di atas bumi, di bawah bumi, dan ketika bertemu denganmu. Ya Allah, turunkan cahayamu kepada ibu dan bapakku, berikan kepada mereka cahaya di alam kubur, dan luaskan tempat mereka di alam barzakh, dan berikan kepada mereka kenyamanan dan ketenteraman. Ya Allah, jadikanlah kuburan ibuku dan bapakku sebagai taman surga, dan jangan Engkau jadikan kuburan keduanya sebagai taman neraka. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.